Abagore bari mu ngabo z'u Rwanda baragaragaza ishusho nshya y'ubutwari, ubwenge n'uburanga buhuye n'icyerekezo cy'igihugu cyubakiye ku buringane n'iterambere. Nubwo imibare yabo mu gisirikare itaragera ku rwego rungana n'abagabo, uruhare rwabo ruri kugenda rusobanuka neza, haba mu kurinda umutekano w'igihugu imbere no hanze yacyo, mu buvuzi, mu kubaka ibikorwa remezo ndetse no mu gufasha abaturage mu bikorwa by'iterambere. Uburanga bwabo ni igice kimwe cy'iyo shusho nshya. Ni uburanga bushingiye ku kwiyubaha, ku bupfura n'ubwitange. Iyo witegereje umukobwa w'umusirikare w'u Rwanda, ubona ishusho y'ihame rishya ry'uko uburinganire n'ubutwari bishobora kugendera hamwe, bigatanga icyizere cy'ahazaza n'amahoro, iterambere ndetse n'imiyoborere iboneye. Mu myaka yashize, igitsina gore cyari kigifite imbogamizi nyinshi mu bijyanye no kwinjira no kugira uruhare rugaragara mu gisirikare. Gusa uko imyaka yagiye ihita, u Rwanda rwashyize imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo ndetse n'abagore, bituma n'igisirikare cy'igihugu cyangwa se RDF gikora impinduka zikomeye zatumye abagore bajya ku isonga mu bikorwa by'umutekano, ubuyobozi n'ubutumwa mpuzamahanga bwo kubungabunga amahoro. Iki cyegeranyo kiragaragaza imibare igaragaza umubare w'abagore mu ngabo z'u Rwanda, uko bagaragaza uburanga n'isura y'umusirikare w'umugore, n'uruhare rwabo mu bikorwa bitandukanye bigaragaza ubushobozi buhambaye bafite. Muri kumwe nanjye Fabrice hano kuri Mr M TV. Mwibutse gukanda subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro.